bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, murakaza neza kuri iki cyumweru cya gatandatu mu gihe cya Pasika. Kuri iki cyumweru rero mwabibonye ivanjiri tuzirikana ni ivanjiri dusanga ku mutwe wa 15 mu ivanjiri nyine uko yanditswe na Yohani. Ni igice cya kabiri cy'ivanjiri nyine twasomye cyuriya mutwe wa 15. Igice cya mbere ni ivanjiri twasomewe twazirikanye ku cyumweru gishize, none uyu munsi dukomereje nyine ku gice cya kabiri. Yezu rero akomeje kuganira n'abigishwa be, ababwira ibyerekeranye n'ubuzima bwe, ababwira iby'umubano we n'Imana se umubyara. Ariko muri iyi chapitre ya 15 turabona ko hari inshinga ikomeza kwigaragaza cyane, inshinga yo kuguma. Nk'uko data yankunze nanjye niko nabakunze, nimugume mu rukundo rwanjye. Ni gute rero twaguma mu rukundo rw'Imana? Ni gute twaguma mu rukundo rwa Yezu Kristo? Biragoye ariko biranoroshye. Byoroshye gute? Byoroshye kubera ko Yezu yaduhaye urugero rwadufasha kuguma muri we. Yezu yaratubwira ati, ngewe nubahirije amategeko ya data hanyuma nguma mu rukundo rwe, namwe rero ni mugume mu rukundo rwanjye mwubahiriza amategeko yanjye, niko Yezu atubwira. Kandi dufite n'amahirwe akomeye kuko Yezu yaduhaye inshamake y'ayo mategeko yose. Iyo nshamake nta yindi nuko Yezu Kristo yaduhaye itegeko ry'urukundo, gukunda Imana no gukunda mugenzi wacu. Ngurwo urugero rutwereka ko turi muri Yezu Kristo, rutwereka ko twagumye muri Yezu Kristo. Ntabwo rero twajya hirya no hino, ahubwo tugume muri urwo rukundo rwe, tugume muri Yezu Kristo, cyane cyane dukundana, dukunda Imana kandi dukundana hagati yacu. Ngo sinkibita abagaragu, ahubwo muri inshuti zanjye, kuko nabamenyesheje ibyo data yambwiye byose. Ni ibintu byiza kuba inshuti za Yezu Kristo. Ni gute se twakwiyima ubwo bucuti kandi we yarabuduhaye? Turebe neza nimba koko turi muri ubwo bucuti. Yezu arongera ati, ntabwo ari mwe mwantoye, ahubwo ni jyewe nabatoye mbashyiraho kugira ngo mwere imbuto. Nimba rero Yezu akomeza akadutora, kugira twebwe twakwivana muri ubwo butorwe. Buri wese rero muri twe, buri wese muri mwe aho ari hose yibaze kuri ubwo butorwe bwe. Twese twaratowe, buri wese mu rwego rwe, buri wese aho ari hose Yezu yaramutoye. Ntiwikorere muri ubwo butorwe, ahubwo ukomeze ubwakire, uhuze ubuzima bwawe n'ubwo butorwe, bityo were imbuto. Dukomeze rero tugume muri urwo rukundo rwa Yezu, tugume muri we. Tugume muri we twubahiriza itegeko ry'urukundo, dukunda Imana kuruta byose, tugakundana hagati yacu, kandi twibuke yuko Yezu yadutoye akadushyiraho kugira ngo twere imbuto. Twere imbuto z'urukundo, imbuto z'ibyishimo, imbuto z'ubwiyunge, imbuto nyinshi nyinshi nyinshi, bityo ibyishimo byacu bizasendera. Uri muri Yezu ibyishimo birasendera, bigasendera, bigasagukira n'abandi, kuko uri muri Yezu Kristo nta kwikubira agira, ahubwo asangira n'abandi bose. Ibyo byishimo rero nibyo mbifurije kuri iki cyumweru, biturange kandi tubisangire nk'abavandimwe bahuje kwemera, kandi koko twere imbuto zibera isi yose ubuhamya. Nk'uko bisanzwe rero mugende murebe ivanjiri uko yanditswe uyu munsi, uko yanditswe na Yohani ku mutwe wa 15 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 17. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza kandi mukomeze muryoherwe n'ibyishimo byo mu gihe cya Pasika.